हाय हेलो एउटा कुरा गर्नु छ क्या के कुरा हो र ट्रेकिङ गएको हो खुबी एक्लै हामीलाई चाहिँ भन्दैन रहेछ के भन्नु त नि ल ट्रेकिङ गएर मलाई भन्नु भनेको होइन अचम्म तिमी जान्छौ र भन्नलाई अनि ओ हो ओहो ओके तिमी पनि त गइरहन्छौ त मलाई भन्छौ त मैले भनेको होइन कहिले भने जाने हो भनेर मैले लस्सै फोक्साउनु जाँदाखेरि सोद्धाखेरि होइन यार मैगन म त एकदम बिजी छु अहिले भ्याउँदिनँ मेरो त प्रोग्रामहरू पनि छ बाहिर जानुपर्ने हो भने होइन आफै ए किन मोटी भएको कि यस्तै देखेँ मैले यसो देखा हो कि म सोफामा बसेर सोफामा बस्यो भने मोटी हुन्छ होइन मैले जुम गरेँ नि त त्यही भएर मोटी देखिरहेको हो आइमे जस्तो देखिरहेको छ छ्या भर्खर पनिसन गरेर ल हौ आइमे त म आइमे त हो नि अब भनौँ न आइमे कसैले भन्छ अब आइमे केटीलाई भन्छ होइन त टाक लगाउ न एउटा जे पाइने यो माथिबाट त्यस्तो देखा हो हावा होइन लगाउन मैले के भन्छु टाक लगाऊ पनिसमेन्ट गर्दा फुत्के होला भन्छु नि म के गर्नु के गर्न सकिन्छ र टाँकै त हो जिन्दगी त फुत्किन्छ मान्छेको जिन्दगी कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो मान्छेको यहाँ बच्चा पाउनेलाई भन्छ आइमे ल एक गेम खेलौँ न त म जान्छु त्यसपछि बच्चा बाउले भन्छ आइमै खै त्यही लेखिरहेको कमेन्ट सेक्सनमा अब केलाई भन्छ मलाई थाहा छैन के छ त अनि तिम्रो खबर खाबर एकदम ठिक छ ठिक छ नि ठिक हुनुपर्छ गाइस ट्रिप वेलकम ट्रिपल रे ल साथीहरू के छ त बोयफ्रेन्ड सोयफ्रेन्ड के छ तिम्रो अनि खबर ठिक छ बोयफ्रेन्डको थ्याङ्क यू भेना के भएको यो ट्रेकिङ गरेर बोयफ्रेन्ड खबर के छ भने ठिक छ बोयफ्रेन्ड तिम्रो गर्लफ्रेन्डलाई ठिक छ गर्लफ्रेन्ड भावे मरिजाउँ यार छ्या अनि सिङ्गल मान्छेलाई के गर्लफ्रेन्ड हुन्छ को छ मेरो भन त यो मैले के एउटा भिडियो देखाएको दबाई हेर्नु त सिङ्गल सिङ्गल भन्ने ओए बोयफ्रेन्ड हो के हो अरे नि त तिम्रो आँच के हो तिमी छ्या उके त भाइ हो मेरो जे पाइले ए धन्दै मैले पनि हुक्का तान्न सुरु गरेको सिङ जिता था जिसके लिए प्लिज रे स्याड गीत गाउनु मर्या छ र यहाँ कोही जिन्दगीमा के हो र तिमी त अनि जिन्दगीमा के गर्दैछौ त के नपुगे के खायो त खाना आज भर्खर ग्रिल चिकन खाएको अलि मजाले भन न के भन्छ के भन्छ ग्रिल चिकन खाएको भन्छ गयो क्या हो ए टक्क अर्कै सुनेछ कि फिल्टर हुन्छ नि त यहाँ होला होला गाइस लास्ट फाइन रोज मेरो चाहिँ लास्ट गेम हो रहेको म त जान्छु अब कहाँ जाने सुत्नुलाई सुत्छु भन न कहाँ जान्छु भने त अब के सुत्छु भने जान्छु भने त्यही त लाइफबाट त जाने त हो नि अनि लाइफबाट पो जाने त सुत्न त सुत्ने हो नि त सुत्न जान्छु एउटै त बहिनीसँग एक्लै सुत्छु एक्लै निन्द्रा लाग्छ
डर लाग्दैन के को डर हो र होइन अब छोरी मान्छे साह्रै डराउँछ नि आजकल हामीलाई त डर लाग्दैन झाँक्री हो क्या भूत भगाउने जाग्दैन माता हो म माता सिरियसली पनि माता हो चामलमा यसो हेरिदेऊ न मेरो भविष्यमा को हुँदो रहेछ मैले कहाँ भविष्य हेर्छु म फुकफाक मात्रै गरिदिन्छु एउटा यसो भन राम्रो बाला। गर्लफ्रेन्ड एउटा राम्रो के छ गर्लफ्रेन्ड फेला problem? परोस् भनेर फुका त के फुक्नु रे राम्रो गर्लफ्रेन्ड फेला परोस् भनेर फुक न होइन यस्तो म चाहिँ त फेला परोस् भनेर फुक्ने खालको होइन यस्तो भागोस् भनेर फुक्ने खालको चाहिँ हो क्या हो कि जस्तो होइन कोही मान्छेले पछि गर्छ भने मलाई योदेखि पछि छुटाउनु पर्यो भन्ने खालको फुकफाक चाहिँ मैले गर्छ क्या अब पिछा किन छोडाउनु परेर मान्छेहरू यतिकै भाग्छन् छोडाउनै पर्दैन रहेछ है जिन्दगीबाट पिछा छोडाउनै पर्दैन आफै भाग्छन् राम्रो राम्रो हो नि त भाग्नु भनेको झन् राम्रो त हो त जेलेस रे म जेलेस किन जेलेस रिजनै छैन जेलेस हुँदा फासले और कम हो रहे है म्यागिन तिमी त बदलेछौ के मैले यत्रो दिन लाइभ नआएको चेन्ज भएछौ कोमा कस्तो चेन्ज भन्नाले केमा चेन्ज पुरै चेन्ज मान्छे चेन्ज बोली चेन्ज होइन होला चेन्ज भएछौ तिमी यार म त त्यस्तै छु अनि तपाईँको हेर्ने नजरलाई होला त्यो पनि मेरो नजर पो हो कि मेरो होला, नजर होला। कमाल हो कि अनि ट्रेकिङमा कस्तो भयो त रमाइलो भयो ट्रेकिङमा अलिक गाह्रै भयो हौ नगएर होला सायद कहाँ गएको हो र कहाँ गएको त नभनौँ यो लाइभमा अहिले एबिसी गएको XYZ एक्सवाइजेड असारसम्म भयो असोस्क लो लो ह्याभ अ फन टाटा बाई बाई के को फन हो र के गर्ने हो र फन लाइभमा यहाँ अघि गीत गाउने उफ्रिने नाच्ने अनि के अब फन भनेको त हजुर फन फन जाऊ जाऊ सुत तिमी बिचरा ल ल सुत्नुपर्छ भोलि फेरि ल। स्किन खराब हुन्छ बोयफ्रेन्डले फेरि पत्याउँदैन तिमीलाई गाह्रो पो छ त अस्ति गाह्रो छ धेरै खायो मोटाइ पनि गाह्रो राति सुतेन पिम्पल्स आए पनि गाह्रो डार्क सर्कल आए पनि गाह्रो छोरी मान्छेलाई बहुत गाह्रो छ जस्तै गाह्रो छ छोरी मान्छेलाई जहिले गाह्रै मात्रै हुँदो रहेछ हेट, मान्छेले गाह्रै मात्र हुन्छ जहिले के गाह्रो गाह्रै मात्रै देखाउने हेट। तिमी त्यस्तो Going on easy, bye bye. ओके न्युले बाई Guys, third, guys, flower. Guys, flower, flower, flower. Guys, flower, flower, flower. Guys, charta aje. Guys, flower, charta aje. Guys, come on. खै फ्लावर त सुरेशजीको बाट भए पनि आउनु पर्यो गाइस चारटा गाइस तीनटा अझै गाइस 3 मोर गाइस उताबाट आउँ गाइस सुरेशजीको साइडबाट आउनु गाइस उताबाट आउँ त सुरेशजीको साइडबाट आउँ एउटा वेलकम हो र कोही आउनु भएन सुरेशजीको साइडबाट कोही आउनु भएन थ्याङ्क यू आर यु फुल दुईटा गाइस 2 मोर अब एउटा थ्याङ्क यू हाउ आर यु फुल थ्याङ्क यू उताबाट जो आउनु भएको टुल टिम जित्नुपर्छ हामी गाइस ट्रिपल आर यु फुल लेट्स विन द म्याच Let's play in triple, guys. Okay. रेत जरासी भन्ने गीत गाउनु पर्यो Guys, triples. How's cake? Cake? Kun cake? Okay.
थैंक यू आईफुल। एक और तो मेरी गिफ्ट गैलरी ओपन हो जाएगी, मेरी मछली वाली ओपन नहीं हुई है। आपका नाम रह जाएगा उधर यार, कसम से। ओहो श्रीमान जी अघि भागे होइन हजुर। कहाँ गयो? थ्याङ्क यू जिआरजी, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू आईफुल। भाई मुझे एक और वेल डाइविंग हो गया तो आपका नाम मेरी गैलरी में एक हफ्ता तक। ओए कहाँ गयो गीत? कहाँ जान्छ यार गीत पनि यार? छे ए यार रहेछ ए, कुन चाहिँ हो यार? यो हो? पुरै फिल्डमा जाँदैछ त के हो सोल्टेड। थ्याङ्क यू आनन्द दिदी, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच, सो मच Guys, triples. थ्याङ्क यू सो मच। ट्रिपलमा धोबी भाइ धोबी हाम्रो अहिले कस्तो छ? ठिक छ, सबै छ। ओके अलिअलि हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी। हिजो अस्ति चाहिँ 2 दिन चाहिँ ज्वरो आयो नि। ओके प्यार ना हो तो जिंदगी क्या। राजदाई है यो तिमीले सपोर्ट गर अब। बिल्ला भयो खै जेम्स जिताउनु पर्यो कि तिमीले। अब सानीको मायाले अब सपोर्ट गर्नु पर्ने बेला भइसक्यो। देरी वफा हेर यत्रो दिन भेटेपछि पनि केही छैन जेम्स। राजदाई भयो त के हो के यस्तो? बस अलिअलि त हुनु पर्थ्यो क्या। आइ एम सिंगल। म टाप मासिक भएको कहिलेबाट क्या। दामी छ यार किसिमको support भोइस त मिल्यो। हेर्नुहोस् अब भोइस त तपाईँको भोइस त अब यो यस्तै हो। अब के गर्नु अस्तिबाट हो र फेरि कहिले हुने त अनि जिताउने पार्टी। मिनुसँग दिन टिकटक जायो भइहाल्छ नि भइहाल्छ। आइपुग्नु थाल्यो त 2-3 महिनामा त के होला नि त हेतेरिका। 1-2 दिन चाहिँ भने भने त 1-2 मन्थ होइन 2-3 मन्थ होइन क्या 2-3 दिन भने चाहिँ हुन्थ्यो होला हौ। ओहो हार्यो त सुरेशजी। ल बाई। हाय सुरेश, Hi, कैसे हो? After a long time. I'm good. How are you? Great. Thank you. Great. You're great. Yeah, right. You're great. Yes. You do heart question mark. Punishment, Thank you huh? so much. Question mark for the roses. Suresh? Hello. If you lose, sing a song for us. If I win, you just you keep win- quiet. Okay. Done. You just keep quiet. You just watch movie Harry Potter. You just watch movie Harry Potter. අන්නකෝ මැච් එක එයා දින්නොත් එයා අපි කියන සින්දු අපි වෙනුවෙන් කියන්න ඕනේ. Thank you, Anand didi. එයා Thank you so දින්නොත් much. කටවහගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ මට දැන් තේරෙනවා ඔබලගේ අසරණ කම. මං කියන්නේ ආයේ වැදුනද? Radra Mamputan Dare.
මේ අර අනංග කවුද අනංගද කියලා ගහලා තියෙන අනංගරම් පිස්සුද අනංග පිස්සුද අනංගට ප්‍රසිදංගඩකරේ ප්‍රසිදංගඩකරේ දැන් රෙඩි වෙන්න ඇයි ඔට්ටුව එයා දෙන්න මම කඩවහන් ඉන්න ඕනේ මම එක දෙයක් සින්දු කියන්න ඕනේ ෂම්පෝ thank you අනේ just to zoom guys මල් හතරයි වන්නසා මන්දා චතුවක්ගේ සුභා thank you ट्रिपल में सब लिखूं तारो thank you बेटियो मिलके डांस करोगे ट्रिपल में मैं तेरे लाइव बस नहीं गाइस अब I'm actually by Sanjit thank you 7 Son Guys අපේ ටැප් එක තියයි 7:45ක් ලයික් වෙන්න තියෙනවා හොඳේ guys 3x එක 2000යි මේ 3000ක්වත් වෙදෙන්නේ නැහැ 3000ක්වත් 9000යි 2500ක් වගේ වෙන්න තියෙන 3x එකේ thank you Anandi checks කියනකොට thank you Anandi Lila di thank you so much La la aza coffee pilaऊं तुझे अरे आजा coffee पिलाऊं तुझे මං කියන්නේ ඒ පැත්තේ ගිෆ්ටර්ස්ලත් ඇත්තටම අවංකව හිතනවා ඇති මේ ගෑණිගේ කටවහන් ඉන්න එක හොඳයි නිකන් ඒ වගේ එකක් මත බක්කරා ඔය තියනවට නමස්තේ ගහනවා නෙමෙයි සම්පූර්ණ මගේ කටවහන්න ගහන්නේ ඕ දනු best of 3 आते आते नजर අපි මේකේ පුළුවන් තරම් අවසර ඔක්කොම ටික වට්ටම ඔයාලගේ आजा कॉफी पिलाऊं तुझे मैं अरे आ कभी पिक्चर दिखाऊं तुझे मैं Hi Glow King guys ආනකෝ 196ම ලයික් ටික දාගෙන යන්න. ඔයා දැන් නිදහස් මිනිහෙක් කියලා ඔයාගේ හිතට සැනසීමක් උදෙසා ඔයා කියව ගන්න. ඔයාව නිදහස් මිනිහෙක් කරන්න මම තාම ලෑස්ති නැහැ. ඔය වැඩි මොකුත් ඕනේ ඔයා ඔය නිදහස් මිනිහෙක් උණයි කියලා හිතන් ඉන්න ප්‍රශාගෙන් අහන්න ඇත්තට මෙයා නිදහස්ද කියලා අර බලන්න බයික් එකක් ගහුවා ජෙට් එකක් ගහුවා ඇත්තටම නිදහස් කියලා දෙයක් නැහැ මේ ලෝකේ එහෙනම් අපේ රට සුද්දන්ගෙන් නිදහස් වෙලා කොච්චර කාලද ඒත් අපිට නිදහසක් තියනවද නැහැ එහෙම නිදහස බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා පිරිමි මං ඉන්නකන් නිදහසක් නෑ අන්න ඒකයි කියන්නේ පේන රජ්ජයි මං යනවා උඹ රෝමියෝ එක්කම වරෙන් ඉඳන් මම නාකි වෙනකම්ම ලයිව් කරනවා ඕගලන්ගේ ළමයි ලොකු වෙලත් මෙම්බර් වල 50 ගහනකම් මම ලයිව් කරනවා මම ජීවතුන් අතර හිටියේ නැත්තම් මගේ ළමයි ධම්මලාට ලයිව් එක කරනවා අපි මේක දෙමු හොඳේ මේක දෙමු කියන්නේ අපිට ගහන්න බැරි කමකට නෙමෙයි මේක දීලා ඊළඟ මැච් එක අපි ගහමු ඒක පවුනේ මොනවාවත් කොල්ලා ඉඳලානේ ආවේ සුරේෂ් 10 okay I will come okay okay it's okay කොල්ලා නැති වෙලාවේ වැඩේ කරගමු අපි ගන්න කොල්ලා ගියා පුතෝ විතරයි ඉතුරු කොල්ලා අදිසි කාර්යයක් සඳහා පිටව ගියා ජීවන කෘත්‍ය සඳහා පිටව ගියා අපි ගහමු එතක සද්ද නැතුව වොෂ්රූම් ගියා අපි ගහමු ශිහාන් ඔයාට මේ ලයිව් එකේ ග්ලව් එකක් නෙමෙයි පුතේ තියෙන්නේ අනිත් ලයිව් එක ග්ලව් එකක් මේකේ දාන්න බෑ සුදු පුතේ මේ යහ පැත්තේ මම අන්මියුට් කරලා තියෙන්නේ මම මේ පැත්තේ කට්ටියට පාවෙන් කෑ ගන්න පොඩ ටගල් බලන්නකෝ මං කියන එක මේ පැත්තට ඇහෙනවද කියලා කෝ ප්‍රශාද් එරික් අයියා ඒ වෙන කවුරුත් යන්න එපා ඒ දෙන්න යන්නේ ප්‍රශාද් එරික් අයියයි
ඇහෙනවද මං කියන දේ පැත්තේ? ඇහෙනවා. දෙයියනේ අපි සින්දුවක් කිම හෙන්න. මාගේ සිතේ මේ සින්දුවක නමක් කියන්නකෝ. සින්දුවක නමක්. සුන් සරසුන් 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 සුන් සරසුන් 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 සෝනියේ සුන්සරා සෝනියේ සුන්සරා සුන්සරා සෝනියේ සුන්සරා මේ ඔය එහා පැත්තේ කට්ටියට ඇහෙන්න කියන්නේ මේකට අතපය තියන්න එපා මේ මැච් එක අපි ගහනවා එක් එක් හරි මේ පැත්තෙන් ඒ පැත්තෙන් ගැහුවොත් හතරවන්දි කල්ලා යවන්නේ යථාර්ථය ඔය එහා පැත්තේ ඉන්න අයට ඇහෙන්න කියන්නේ ඔය අනංගය බනංගය අපිට වැඩක් නැහැ බොරු නික අනම්මනම් දාගෙන ඉන්න එපා ඔය කට්ටිය මෙහෙට එන්න ඔහෙ හිටියා කියලා තේරුමක් තියෙන ධර්මවංශය වොෂ්රූම් ගිහින් මෙතන කිසිම තේරුමක් නැහැ එක්කෙනෙක් අත තියන්නේ නැහැ එහා පැත්තෙන් අන්නී පැත්තෙන් ඇවිල්ලා which language you speak කියලා හද මේ මට ඕන ලැන්ග්වේජ් එකක් මම කතා කරගන්නවා මෙහෙට එන්න සින්දු මං කියන්නම් හොඳට 1005 රීච් එක දිනන කට්ටිය මේ පුතේ මේ රෝසමල් ගහලා මැච් එක දින්න සීන් එකක් තියෙන්නේ සුන් සරසුන් 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 සුන් සෝනියේ සුන්සරා අපි මේ එයා හිතලා ඇති මේ පැත්තේ මිනිස්සු මම මේ ලංකාවේ ගායිකාවක් කියලා මේ ගහලා මේක 1000 ගානේ තියෙන සුන් නා 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 ලා 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 ප්‍රශාමුතේ සරිගම පන්ද නිසා මදිමුතේ මදි තේරුමක් තියනවද කියන්නකෝ තේරුමක් තියනවද ආ thank you Steven stop guys like එක දාන්න අපි ඒකෙන් ප්‍රයෝජනය අරගෙන like එක දාමු ළමයි ඕගොල්ලෝ ලයික් ටික දාන්න එහෙම කරන්න එපා. මේ පැත්තේ හොස් නැහැයි කියලා ඕගොල්ලෝ එහෙම කරන්න එපා. මේ පැත්තේ මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ ලයික් ටික දාන්න, ෂෙයා කරන්න, වැදගත් විදියට ඉන්න. ඕගොල්ලන්ගේ එහෙම ක්වොලිටිස් නැති කරගන්න එපා. ලයික් ටික දාන්න අපිට 1500 ගහන් තියෙන්නේ. හරියටම කිව්වොත් 1000ක පොඩි ස්නයිප් එකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒ ස්නයිප් එක පුළුවන් විදිහට අපිට try කරමු. දනු ඔයාලඟ අත්ආවරණයක් තියෙනවා. අවසාන තප්පර 20 ඔබට ලැබී ඇති අත්ආවරණය යොදා මේක ගහලා යකෝ. දිරන් Danu anamma animai. Cheska, thank you. Guys, love ke andar, love ke andar. Love ke andar. Pero, thank you Danu. Guys, terus sebutnya Faru. Umma dah kedua. Thank you Prima. Bye. Jiwai, thank you. आशा धेरै धेरै होइन नराखौँ बस यति हो ओके गाइज को हो यो फेरि बाँकी सबैको राम्रो चाहन्छु ध्रुव सत्य कुरा यही हो फासले और कम हो रहे हैं
दर से पास हम हो रहे हैं तू किसी और की हो न जाना I'm always with you bro don't hey worry sorry छोड़ देना no worry it's okay I'm good la 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 la